nasalaina kampuna Abram yarega Nabi Ibrahim. Purero mak bicara ni puange ko Abram akada. Saleni bola nambokmu si bawa sumpulolomu mak kutoro kampomu na mujoka ku kampo ia ujelo ko ngekko matu. Meloka pancaji ko se di bangsa malupo ubarakaki ko upaterompo toya semu. Namancaji ko matu baraka. Ubarakaki wi tau ya barakakiko nau tandrui tau ya tandreko. Na iko matu nalalengi nalolong mana baraka sinina bangsa kulinoi. Bunga ya janciana tanah Kanaan. Ya naritu tanah Palestina riolo. Jadi jokan ya Abram pada ia ipudangengi kupuange. 75 tahun umuruna Abram watuna nasarai tanah harang. Napacuetoni sarai benena si bawa anurena ia naritulut. Makutoro sinina agagana si bawa atanna ia nalolongenge ku harang. Napa joka ku tanah Kanaan. Letuna na ku tanah Kanaan. Jokani Abram matulilingi wi kampung ero. Gangkana letu ko juga juma lupona more. Dena mabela puleku kota Sikeng. Na yero watue angketo kana ange monro ku kampung ero. Kuniro na pitangalena puange ku Abram. Nama bicara makada. Yane matu tanai walengi anak apomu. Jadi kuniro me buonro ngatunu ngakrobangan lauri puange. Ia pure mapitangi alena. Pole kuiro na lete loka kubulue. Napa napatetok ke mana ku palawangan na bait el si bawa ai. Bait el ku oraitna si bawa ai ku ilauna. Kuniro me busi Abram onro ngatunu ngakrobangan si bawa na tepu ya senna puange. Purero napaterusi jokana matulilingi wi tanah Kanaan. Gangkana makdapi konro ya senge tanah Negeb. Yero watue pole ni andar sarasange ku tanah Kanaan nasabak dega gandre. Jadi jokan ya Abram manca jitu pole-pole ku tanah Mesir. Nasabak liwe lak de andar sarasange ku tanah Kanaan. Mawe na natama ku Mesir makada ni Abram ku benena. Sarai irisem makada mamelo senna ko. Si senna naita ko to Mesir na makada benena yaro nauno ka tumatu naiko nalako. Jadi paku ni he. Tapudangi matu makada mak dikanaki. Kwa mengi na tarima ka si bawa madeceng na salama ka mutaro. Waktu na tama ni Abram ku Mesir, mamalo senai irita sarai ku to Mesir Irita toni ku pak jamana sorajai. Napa na caritanga piraung, ia naritu aruna Mesir. Gangka na yoli ni sarai tama ku sorajai. Nasabak papujin na piraung kuruma kunreye, itarima madece ni Abram, megatoya lengi, pada padana bembe, bembala, saping, kaladai, unta si bawa ata. Ia kepuange, majai na ita ya ropurai na pegau piraung. Jadi napakanani lasa ia liwe elak dekna makutoro lise sorajana. Jadi yoli ni Abram ku piraung napai pudama kada. Aga mugau kenga. Magi nade mu pudangi makada benemu yaro. Magi makada mak dikanak ko. Gangkana loka pu bene. Jadi makakwange ala ni benemu napa ko mede. Nai napa mak beri parenta pirau ku pak jamana pasalena Abram. Kuam mengina silaungangi mede Abram si bawa benena. Napacue manetoi sininna agaganna.